Musese ni mubea nondu wa kwithiwa uende kwikalania na itu na kwendania na itu ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi nina wikwatu kana nwende na kutetheka na indi ndukone unenania utailite mauni mokite na andu alame meukunika ni mo wala twinamo na withia andu aingi ni mena mathina ma kuvinga Maumao kou osa kilungu tacha mwanya kwa kwe musiaisia na ndakitande tuna yuthi umoni nawe tuyange wa ya blada mbubwa na kaingi kwithia muno ndauma kwa mituki na nina ukule ya kunonoka kwa mbubwa na wambia ni nonoka na huyu amina kunonoka yethwa ni nene no tungiani weka sioka nomo faith ni ukulia ila kibeti jasia jami no sia ibwitha aiba hakikitu na jasia hivi nyibete ayo lungala ingi ni kana tiwa lakini usei wa mundu utasia na mundu asia iliana na uno usiwa kuyekana wegiara ne wananuki alright no mbuba ibathili etha mbuba yakuyo kaya nanuka mundu akira nduna uma mumwethela o anwa so bo wethio ka uma makathala thisi okato no mo size alright izo sioka undu yekirara yana ikala yonyo dinene ishiringi ya banini lakini kali nyo dinene unless to cooperate gara tumenyivye no ndo mwana ndo ameka weight lifting na maguya magunia mambemba ona go guya magunia mambemba alama aso mana iba mana ikoko maigara maithela maguya elungi ase maigara maiso athala kombu bwezi amina kunanuka ona try ita kila kina atuma inanuka de nyibo banini lakini kala inyo dinene upaka take operation ingiti kata tumeta sasa ile kitata operation yesue ni kuyo muthe ni kulia makuli yote operation yesu ni kumaanisha wailo tilanya memwe ya mbuko kametakana nengina yuna etha ni mubuko we soko nyigwe ni cha wate utilile welile ukawalanga no wisi utaalamu watagetali tilo mwezi ya ndio usone ndenda hapo tilo ukikamba ndenda lunyo kikamba uyamba kuzia mbubo esinyo Maumao makiwo ngwe umane no thigitata la yana umane capacity yado milita sianata all right you the way they are nanu kumuno all right ni woma ni wala kiasi kianata wola ata usia se yumbuba ili lenge asa kuta balloon yigitata ili the round all right you we temo ka kutemeka ende round nusu yayo nuku nusu yayo you kailika si kangalie theo na tina kaga iliyu ba yo lwe sio ko komani hapa bandu bamwe nuku kandika iliyu nusu mbubwa na kazi look at it kailiyu yukisio na weight like yes kuna measurement na weka yule uke kasemu ko no yosa media yondo ikwata ni engenesa without less is ya mbubu ya kidimogelo kilo kwenda kwenda hapo tilaki kama oge lakini no kutila ondo tika oge mbubu ya nini mabindanga na ake muwa ni bana mbubu nini ugethe ona kiuke music maana eli yani mbubu watu mama lutini to become 100 meals aisemba yuma mbubu yuso iye ni yuso nuka mbubu kagegera nikanyivie nyi bana cha mbubu nayo na nika na waraya no nyiba ati ati nyiba wese kuona no lakini nanu kana kinyiba aya na joki iki nini na koko nyiba kweta wene chao kunyiba kweta wene kwetha mbubu yesu yikumenya Maumao ilungu yasa ila ona mutumie kwa mubila ala aithe maitu matembeana kuoso kone kilevinda wege wamvilo sumwa komwe buba yakwikuma na Maumao mabeta haimwe nondwe mutha yo thukuma wela ile kuthukuma nyiba all right yo no kala ndi utembea Maumao ni unyiba mathake babi makatwika ukathe tuthekebyo ukaisi ando ame physically challenged with ya tumalutwa tutheke lakini kivuni nyao nikinene byo nundu metumia nyao metumia moko imutha yo ndhe ya mwilo tutumia ni nyiba all right ko la wona weke wa mubila we mundu omeka no mundu muka we kala mwakomwe bubu yesu ya yikumba na Maumao ko nundu yuthukuma Maumao mwambia ni mumitenza then they are now shrinking kunyiba kethe ona yeko ndainiki Maumao meanara kiko kekeba you anaweza ko repair the no lo na tuma wiki ya mubila bubu yesu ya ilume Maumao no yewe kalanga tu Maumao dunia kakara akasema ko usino wendie kwa operation yake ukanene byenyao imbuwa najui
Kwa umbu yo ni elastic. Ni material elastic. Na material si kaya kokotwa. Ishiringi amuna yomo ida ikara ikotaka. Iko matakithuma. Takithuma. Yes, yeah, you're right. Yes. Yukithuma ki athenzo yini kusika. Choma nugusia. Basi tha hili. Kwa uni kwasya kana no tikusanje mbuwela nini kanene ba. Kanene ba, yes. No tugusanje kanene banga. Oh. Yes. Na unene kulyo yingi. Ndisika na yote kana ni wala inene. Connection ya scan ila mundu kusiwa scan yebu na mbuwa kwi wano nginyonywe kiwe nginya yusibwe. Na ndo ite mbuwa. Na no nginyonywe kiwe na ngiwe kiwe na ngiwe kiwe. Connection ni chao. Wale akuli une jana wewe wonye kiu. Ndio timiweka. Ela busia izela wewe unywe kiu ne kanwe kwa scan. Ukagula ndakitaka kiu ne nyejake. Nenye ndio wewe mbuwa. Kwenye sana kitumine ki. Yupi pisa scan medemba mingi. Ultrasound. Ni sound ni wasia. All right? Na wasia wenda ansebene. All right? Ila wasisi ya maamagu uonena mebama usiye gas. Usiye nzebe. Nundu ila uonena melache nzebe. Kwa maamagu always mebama menenyo mena nzebe. All right? Juu ila icha sound waves ilo ndo kuna bisa asyo. Bandu bena nzebe. Sipote nzebe ndo kindu yona. Ngokati nundu wasi wenda ananyo na nzebe. Na maamagu usiye nyo nzebe. Na bindasi tatu kuna bisa pa itheo. Ando be large intestine na susi nyo susi nzebe. Nika na tu avoid nyo zebesu tukwata bisa. No duso isi mbuwa kiwu. Kitu ninge echo. Nundu ukanenda bandu bate mundu awashika uyu sioke. All right? Kwa lata usi nyo mbuwa kiwu ibini ya maasu ke ya maikata maibikewa. Kwa sound waves isi ultrasound machine si aligebu nukiwa si utumia nyo echo kana pisa. Nukiwa with anywhere kata niona monitane. Yuka liyo kuna patenya pate bubete kiu wasio sio alika sound waves alika ndio na hivi ama bigi ndio kuona ndio no sia hii bigi ndio yona kiloweza kuona ni tema kana mbio lakini silezi isura ndio siona nundu lazima wewe tena kiu nikana kiutumia nyao report hala wayo kwa hiyo tukya nywa kiu nikana with the waves kana sound ndio tu utumia kumamba bane nundu titha ebwi nini muno katu sio siwa muno moka na ukomena mbuwa imbuwa ni kata ndio tunga nyao pisa kula tuwe. Yes. Good. Mama na yikila kitu nayo nyeki. Kwa na wale nyeki nesa opisa na chakendo. Hakindu kioneka. Lakini we muito, etha we muito ebu ya 10 miezi yanata 11 Paimani nyeki ebu. Nundu ose we woka pena kana na kana kenda kiwu. Kuko ndiko turungia nyao pisa la tukikara tukwenda. Yes. Wewe amondo aseni ndiye bu nitindi wa inyo kiwu na kwandi kinyika na wawoni yes you are learning kiwu nesa with ya no biso so ikata uitunenga report ikala ikata ila elite ko musi wewe kiwu ndo to punishment kana to thenwa nywa kiwu kubika muba yusu yena yusu wandu kathi kuma abolika boko na bisane kana etwa ne thina wagu na ta uminia wisemboka ume andu ina akili no kwate ya mumu asinesa ai daktari wethi ando ainge yunu kona kibucha ulasimethwa we ando ainge nange iyapenia na chano ngimya wamanyo lakini wethi ai saila wewe unywe kigu na ende moka na speed ukenya ndio waila mbo hiyo bata naenda usandika ba na bata ukiana gita ninaona eta mwentu ndikuna bisa kana tuikona bisa isuke we ya muno muno kwanza yitatumia kana kibeti ngingwa ngo banini ilonda komanda no siwo ime namba thena with ya maso momo kwata momo ne loose tima lo muno akako ko momo asumo wakameba mekatiye muno koteka waida ko umukura bisa kwalo kabini no mekata mumabete akili tata muno kamuyanduka uma lakini omwe mamu da baikata mailea na malewe kuinuka na uyo kingi tuyende ayunyo kingi yes ende musaise ne wamba na chawe anyo hiyo tuyende twinena yulwa kupinga mumo kwa aume tusoge baya kana aume ndiye sita tasongia kila kindu aume tasongia kila kindu lakini tuithi break we sawe unaweta yulwa prostate yes na kupinga mumo nitwaweta bu ayendi nawe yindi nasia ni nawe toba nini nasia iloko na wambia kumanga no imutumia kilebinda
awekalanga utuku wako mwethia wekoma kasuku by the way kana kalai ngungua kitanda nweze nyumba situ tila sithana cho nyumba nundu mokwati ni mabeto kanete panini alame thana cho nyumba amukaka semba akauma obu nyumba ulajo ja kenza nugia kuuma ne mbiti kana kuuma ne ngiti kana kwa mujasiana osa kalai kayaba ngungua kitanda nongea osa kasuku ila no adiga glasi ne cha kasuku kana kalai manyaka na thinu wa prostate ni wambia mabinange thona thinu wa sukali no thinu kumanga lakini wono yumano imini control ya sukali ni nyao ni nthuku enda hospitali thona thinu wa sukali ya control ya sukali ni nzeo ani wambia kumambe wa mala atatu utuku wa koma manawe na thinu wa prostate na enda hospitali kwa nenda kitali wende yuna mala atatu mala atano mala bandatu mala 10 wathi koma ugedia kilesa ugedia nduka koma na wa kama thandu thina muthendu ke thana thina ukatinda nesa lakini wathi ukoma utuku niwo pambana thina akuma na niki no utuku ningotaja niki no utuku ko katinda umangito utuku kuiko choke thio no yebyo nesa kara nesa koma na ikwatwa ni chua no ithata patwa hospitali kwanza kibedio nene kwa jo ikukuthukia nundu nekara nunakoma notakoma tunathumu akili ibandu ba ukuthuka enda hospitali ukasiwe ni nyao ne thina mo kila kitu ma mundu ma utuku muno neki yela we muthena withana maundu ukwatene namo ningweteki no sembete ba kuona mumo moka akili ni anu bongo izini siako yilo wako mutuku baike ndo kwetie no kwiga ela mekuka ne ukasa metuku ishtukia we theni mekara nendo bita no ali yu atumia suma le kale mekara nimo bita ndumo mesi haya muthena witha yeka activity maundu mana uyambia ku sweat ila wona wa nyala kana wa nena wenda kwase kiwu utuku ndukara ndo sweat ndo nena ko kiwu chuno lazima gemanda nya pala kisla maumoni yo niona au yuma ngo tuku etho na thino wa prostate ko renya ko re muthenya muthenya bita ndo maundu mengi mekara ukwika ko wona ambia kumambe malambe wa tano wende yu ngi meko binga yemunda na mavinga ju thina no ekara ni wathika na yithi no sini bo muthuku tuye na maithinga tenda tusobia tekitara utangite baiki ndugi wota kuma ukekala waenda kula kuya tumio gewe apeka munyungo kama umo me bandu bau kitumi kila munyungo ya baba ni kwitha kana ilo kuma mumo maithela ati amailo wota tuloboto na maikwata ngwa na makwata ngwa munyungo swikara umaro ila wona maumo mambe wambia kuma malana kana 5 kwa muthenya mende yela mumo mabinge mpyo na mabinga manya yuthi nani wa kuniwe kara ni wambia wigwe mubila ukanda kuganita mubila utambito binga wakala se wili atumia nuke wakamunyoka maumo ke kuma bandu nundu lawa mina kuma bati wa maloboro manine kara o mailobota no yeki wala sudale wako mainywa ngwane amamu mamundu memekara ni manyunga kwila smede kara ila yevo ngwele gwetekela de no swe kara ukwate kwemu utaalamu da kumina nyao kumina de na siako ingi wathi kuma ukethea ona wewe tha juraino wewe tinesia wome wakunyao ichone nundu mumu meteka basi atu sikitara ikinete amamu yake atu manama maundu mambia kwekara mema boko ko ila wona wena muma ile utewa kawaida na we mundu muima ndukewe mthoni enda wana daktari nuko thima na yule thina waku niwe ko naikata na yitaka najui nimesema sai mathela yes no tuende ya chuma chukingi asante nende ndotege musese ndeto ya mudia tuka onaitha tukanene a topic ingi tukambo weta yulwa kupinga maumo kwa akatiwo tuina tina bau ndeto ya mudia kwa musese na utonyo kwatikanata asante yu musyaesya ondo ni asia ila ingine kana ibinda yonthe wina thina wa uima wa mwi waku nduketele wisotwa hospitali ni ciana ciaku kana mukau enda tene utambite kuemewa nundu wathi tene nuutetheka wetela weza thi wubini ingalama ya Uiiti thitha nene na mwi waku tha wonzete twiketele twenda tene wenda kungwata namba yako ya simu neno kwa kisungu 0722518048 na kwa kikamba ni bathei mwanza ile 5 imwe nyanya bathei ina na nyanya nene these noneka musini wake hospital wa Jordan Hospital Jumatatu na Jumanne kana kwa mbeleli ana wakeli na wakatatu mpaka wakatano kana
ni bani Nairobi Hospital musieni wa Ilobi nongo ni simu mapinda onthe kana kantumia ujumbe mkubi nganone kusongia mathina mako. Asante. Ni mubea hindi daktari nundu wa kutubundisia na indi musiaisia ni mubea muno nundu wa kwithwa waendania naito thini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi ni kwendea Uiiti wailite wewe bata waku ulatuita call of nature bata waku thichoni tafadhali enda uitethie. Nitwa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.